Samachi chimikuna. Samachik shimikuna. Jesús kakambak llakita mana manchanchu. Paykuna Belén manchaye punllakunami María wachana paqtarka. Shinakaqpipish posana wasipi hunda kashkamantami waqrakuna shayana ukullapi posarkakuna. Chaypimi paypaq punta churita wachashpaka maytushpa sirichirka. San Lucas 2, 6 y 7. Kay punllakuna ñukanchik rurashka nacimientoskuna krichinata yuyanchari Jesús wacharishkaka yangallapish sumaqllapish kashkata. Waqrakuna shayana ukuka amsallakunapish mapakunapishmi karkakuna. Ashtawanka waqrakuna shayana ukutaka hatun pata rumita hutkushpami ruraqkuna karka. Kayka gentikuna suyakushka Mesiaspaq chinallataq hatunmantaqpaq wacharina ukuka mana karkachu. Shinapish kaymi shuk allitik rikuchik karka imashina kawsayta Jesús charina kashkata. Kimsa chunga kimsa watakunata kay allpapi Jesús purishpaka gentikunamanta chinallataq ima mana allikunamanta mana karuyarkachu, mana kashparkachu. Millay warmikuna, impuestota tandachikuna, chinallataq tukuylaya huchata ruraq gentikunaka Jesuspaq huyaytapish mana huyaypaqtapish huyashkataka hawallami tarirkakuna. Ñukanchik kawsaypi sinchi llakikunawan kaqpika Jesús wacharishka yuyachinmi ñukanchik llakikunataka Dioska mana manchanchu. Shuk hatun llakipi kaq mundumanmi shamurka yaykurka. Paykunapaq llakipimi gentikunataka riqsirka. Shinallataq washantami shuk runapaq llakitaka alli willayman tigrachirka. San Juan 4, 28 manta 30 kama kayta nin. Chay warmika paypaq puñuta shitashkawan puebloman rishpaka rikurikmanmi kashna willarka. Shamuychik shuk runata rikungichik. Payka tukuy ñuka imalla rurashkatamari willan. Manachu payka Cristo kanga imashik nirkami. Chayta uyashkawanmi pueblo gentikunaka Jesuspaqman kallpamurkakuna. Yuyarishun imalaya llakikunata kunan chimpapurakushpapish Jesuska kanwan kashkata chinallataq ñawpaqman katichun ayudanata munashkatami yachana kanki. Misión Chasqui uyachirka, Samachik shimikuna. Ashtawan yachangapajka, correo electrónico misionchasqui@gmail.com mankishkay. Pagillata uyashkamanta.